Please be upstanding while the session is enjoying the track, please. Please be seated.
tātou tāpua I le tua. Peace I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. So do not let your hearts be troubled. And do not let them be afraid. Let us pray. Heavenly Father, who has promised to give us your peace, to comfort us in this time of sorrow, we humbly ask your presence be upon us as we say farewell to our son Stanley in this funeral service. Show us that you are here with us to comfort us, so that this service will be ended up in the glory of thy name. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Leli ele kua ele whai mea mawhai. Au maruenga ele lei mātou te ofoa. Lima le pese tātou te pese.
Whaitawina o le tuspa ia, tusifilifilia mai le whingenga tuai, mo mai le tusi o perfecta o Isaia o lona mtau pe 5:10. Lau whaitawina le whaiupu mua se whangata mai le whaiupu tolu. Isaiah chapter 51, I'll read verse 1 to verse 3 from the Psalm 1 translation. Let us hear the word of God. Whawhunga maia, whawhiong pa ia lo tātou utua. Along mai ia te au, o tōu e tau sisi atu i le ame tonu, e o sa ili le lii, nā wawa ia i le papa na tufutufia mai ai o tōu, ma le ngutu o le lua na elia mai ai o tōu. O tōu wawa ia Abrahamo o tōu tamā, Sara o le na whānaua o tōu. Wa nā uwalawina o ia a o tōtas. Ma o whamanuia ia te ia, a whātō te leina o ia. A wā e whamawhanawhanaina siona e le rii, e whamawhanawhanaina ana mea whatafunaina o mala. Na te whaialo na whanua lafulafua e peo e tena, ma lona toafa e peo le whātoanga o le rii. E maua le fia ma le oli o le whaafutai ma le leo o le pesi. Tusifi filia mai le whengai fōu, mo mai lea le tusi o Roma o lona mtau pai walu, whaitawina, whau pai tolu sifuru marfitu, se e whangata mai le tolu sifuru mariwa. Our New Testament reading is taken from the book of Romans chapter 8. I'll read verse 37 to 39, again from the Psalm 1 translation. O tātou manmalo ia I nei mea o malawa, o no ia wa lofa mai a te tātou. A wā o mauti noa, e le mawhaia e le oti, po le ola, po angelu, po o lii, o e mālolosi, o mea I nei o na po, o mea atali, po le mawaluma, po le veloto, po se tasi mea na whaia e le mawhaia o ia mea o na whāte se ina mai o tō le lofa o le atua. O lo ia ke wiso Yesu lo tātou wali. Pamia mai le tua lo tātou whaitau ma whaala molongo ia nā whiong pa ia. E atu mau ia te ia lo na viinga nei māso uma se o le whaalwa. May the Spirit of the Lord enlighten unto us the deeper meaning of His most holy word, and unto Him be all honor and praise, now and forevermore. Amen. If you look at the program, it's time now for eulogies and testimonies. And I've been told that there are only 2 eulogies for this service. Simono, Natala, Nai will represent the parents, and afterwards, Maria, the wife of the deceased. There will only more taku murmau, what will no more more le tinaya Simono, and for Masuya, Matua, and Murmai, Naya Maria, the Fina Maria, Fanal. Lava ona watu fafutai sunga tatai sunga toina siona taif felo e tfoilo on taule nei taya ka ia mal malu sunga fafengaina mola to fatua sui tinama lo pensione ya bei ai mai se le ABSS o tapo inga le ya soto e sauningo le tali ia stani batuale fafutai fa malo lo otopa ia mo lo otoma mal ia ai te tau faisina mo le mapupu foi e winga le mama futanga ma se tama
Amata mai la moli mau. Ile mafutanga malia mastani. Ai le fai poi penu nofo. Tele o taime mafuta tua stani le matou ainga. Ya malia. Maalu la tou ainga. Fai ai lava. Ele ia tonu malia mastani fa pea ole afa ai poipo. Sa fata ia stani se aso ina wa fai atu ia to manga porta mal ainga. Stani alu longolo ainga. O e mai tato tala noa ole alu fa ai poipo ma malia. Sa tu stani pe e te ilo no fatu. Know what he says to my husband? He said, Dad, are you sure? If I told my ear, I'm a long eye, I want my now out to 5 Malia. La long eye, le mafofa, a lot. Sa fate ear on the mafofa, appear I long. Ai se tala e batu ia maua matua manga nama lia e tau fai mai le tala lea i le matua mafutanga e peia o au e so ole te tinga aina e whainga o whi awa stani ia maalia aso o maa anu maalia whainga luenga a o matua mafuta e tu sai malu tau sanga mal afa o matua nofo Pato au ese atu nei e lato fale pena a se ono masina a lea leo a mielo na ola e lea tua. E anu mali e whainga luenga ai nofo e whainga luenga. E moe stani o te sa uni tameti ape lea onga. O sa whaile ti tai au uma. O walfang stani. Nofo lunga sa o inu lau ti inu o whala au. Wa o te iloa o stanga tamai. Se tasi o aso. Sa ia inisi le matou fale, o ia imali e tua le fale. Sa moe, wala mai o whalongo atu e le fitau ia la whalongo. Ia stani malana pala au mai a mali o le itamata. O la tulo o fai a stani. What's wrong? La no tu. Sa ana e te utala whapea tono le fale. A ise me mana o ai, au ble mu malia. But Malia, Billy John, Lona Usu, I'm a to Stanley, or Lemon not or Stanley. I'm a lot of eye. I told my foul, never to. I alley, no for pay or lot of eye. Oh, you may open Billy Marius. You're Johnny like with Johnny Abbott. I want to enter sound. Sa le noa to mama mea uma vai aso atoa e agua mani o tele noa o mani mtamati o fara lo tuoro yestani te sili loto mana o fe estani fa mai mani o tudi e ma stani le o lato ai me to ma alu nei e mai stani tala o ina fe tito e tudi estani a wa ina fatanga o tudi estani Tatu e wa uma foi lo witi. Alo mali abatu. Mana ho atu ale fale sa fa fe lo ia makis. I'm so sorry, ma. I will never make you angry again. I'll never make you sad. I said, okay, it's all good now. You're welcome back home. So uma inoa wo foi lato fale. Ora unga luenga telefone nei fai so o malama alu mali e fai luenga o te alu apele ana tire tai au o le oli ala be au me mali e ma fai se lunch o walu fa table lunch stani at walu no na mai mai una le lo se me o pola na mai yo na mata o mai lua yo la me foi le fai o te alu tulu yo na mata le wo manuio na mata ale wa esel me wa wai ala ngona ai le fa no ona pe ona sa mo mau le tu fo fine ana po e fa sa ona la
lau whaalongo le moli mau ana ioka last night. O se tamatiti na o se mai le ainga, e le lo fai se whiawe, le lo fai se ti, le lo fai se toast. O nona o langa atoa na le matou ainga. E nofo ase ilunga tatela te fai le me ai stani sau ai. E sau loe ai mai, oh mom, it's so yum, kaku ia eat. Ai, uman ai, ia na fai la i ole. O lana me ai, ole me tēna, ia o, ua fai na ai watu tu lau lava. E le stamatiti foi umana ai na anu le ame le pule na foi ele sing pe al fulu le ai. E uma tu o ia i tu lunga my thank you mom for the food. La ko you welcome. Ia na foi la ia ai la tu o te pena ave fa mama me na ai ai. E la ngona me o na winga ia. E pe al matu ai pe al matama ele o madio se matama pe o stani al matama. A final venga a to manga e pole batua I fa fo la mo le bao. Nana savali to Stanley tutu ula sikaleti batu ale man. But my Dad, you're doing a good job. You are so good, Dad. You're doing a good job. That's all he said, and he smiled at Komanga while he's doing the war. Melanga, if I'm gonna taya, ina ua faile mato fale a ole I wa uma ona le Christmas. I will move out aku. Oskele okaimisa wife of mine. Oh, Mom, our house is so nice. I'd like to come back in. I'll move in. Yeah. After this, then you can move back in. E foi na le potu, batu lava le malu. Sa no foi mali, ma le malu tau sanga le mato mafuta. Le potu au la ua. E ese atu mal potu lea, pe wa lima pu le wolo le potu a lea. Malo ulo ai ka ya mali, wa tu ile wolo. Ele ku ia mali, ai ku ile wolo fa pe oka. Ia wo ese nei, ma atu mai to ma, okay, o forkelo, e fa o fainga nga stan, ai ka ya mali, ku ile wolo. Ai ka mali, ai ku I konga le ko stan ia le fa pe mis. Me la na, o ma nei na to li pe o mesto ina. Al watu lo ko aku fo. Ala ko ala o na bali o ma na ye fa mai. Oh, my room looks so good now. I had to move back in. Okay, ia o na winga ia. E pe ala fai o na matu o moni ala fai ai. E fa ngalonga tai. I tell time. On behalf of myself, the Tonga family, I would like to say some few words about Stanley when we were staying for 9 years. It's so hard to forget what he was been doing at home. As what Nayok was saying last night, that a boy that is going to leave home, he didn't even know how to clean, to make a food for himself. And I thought to myself, it's so right. When we were staying with Stanley, that's what he's always do. I have to make him a breakfast, then I had to wake him up. Stanley, get up. Come have your breakfast before you take your tablets. Then he came, after he eats, he leave all the plates on the table and go. He say, thank you, Mom. I said, you're welcome. I said, oh my God, why didn't he take his plates to the sink? Then I have to go back and clean all what he was using. So all the time that my husband do the chores outside, he liked to come outside smiling around and smile. Then what he said to Dad, oh, Dad, you're doing a so good job. Good job, Dad, you're so good. I said, these are all what he's done at home. He's like our own son, like our son, not like mine. He's a pure-minded boy. He don't mind every Sunday when we have our lunch after church. Once we start eating, we all go on the table, but you know the salmon cut to the way, on the side of the table, it should be like someone special. Like even my husband should sit there or whoever. But if it's not, we just surround. We just leave those two sit on the side. Everyone sit on the long side of the table. Stanley come, he sit right there on that chair. Us, we just look at him. He don't know. He just like I said, he's a pure-minded boy. He don't mind anywhere. He just sit. Then we all look at him and say, oh, the king of Konga now is sitting on the main seat. I said, that's so hard. That's why it's so, but we don't mind because he's our boy. And then after he eat, he said, Mom, can I make some food for my mom? And I said, oh my God, after you eat, you just remember Mom? Yes, of course, why not? Then he says to me,
So can you do it, Mom? Can you make a food for my mom? Okay, I said, okay. Then I make a food for his mom. I said, hurry up, go take the food for Mom. Those are all the things that is so hard to forget. Stanley, we miss you so much. As Anna said last night, we can't say goodbye. We're going to meet you again in heaven. You're going to wait for us one day. We're all going to come there. We meet there. Rest in peace and love, my dear son. Yeah, fine. What's it? When my will, person was allowed, we was from my tassi from Mola. At that point, it had a person for to see my eye. What a lucky chap, eh? If this is Samoa and a man, his contract will be terminated. Yeah. A lucky Tongan chap living in a lovely Samoan family. Yeah. Maria, it's your time now. You want to say something? Whasanga e o matai mau.
mai e lo whanalos i sosoani. O lo fi sosoani mai le tole. E mua no whātalo whātu le pa ia ma walunga le sauninga. O le toi sauninga. O si o tole ele. I lona toi taimi I lungi nei o ngai ele. Whātalo whātu I le susunga si o te maa whale nganga toi ina. Yasmi ona tei. Ma si o tina le wha. Le pa ia o le sauninga. I ainga. Si mātou au lotu, uo mai masani, tālo lawa. E le lava le whaasamoa, ai o le a whaperitani atu. First and foremost, I'd like to give thanks to our Heavenly Father for this day, for giving me the strength to share with you all my relationship with my dear husband. Also on behalf of our kids, Amaziah and Olivia, and myself, I would like to thank everyone here today and for those who have sent their condolence. We have received countless phone calls, messages, visits, thoughts and prayers. It has brought comfort during this difficult time. It has been a reminder of the impact study had on many others. I, Malia Hufanga, is a wife of Pupungatoa Stanley Hufanga. We have two beautiful kids that I'd like to introduce. Amaziah Tevita Bawasi Hufanga, born December the 3rd, 2012, 8 years old. Our first blessing. Loving, caring, our emotional baby, overspoiled, especially by my family. As much as his father disciplined him, he also was the only person that was able to control Amaziah's emotions. I'm extremely proud of you, my son, as I've watched him struggle the last couple of days. He has been so brave, just like his dad. He has his father's ways, soft-hearted, gentle. Olivia Stanley Hufanga, also known as Daddy's Princess. Born on the 17th of November 2014, 6 years old. She's silent but deadly. Caring, lovable little girl. She stole Stanley away from me. She will and forever have her father in her heart. Behind every great daughter is truly an amazing father. The following day, Stanley's passing, she woke up and told me her dream. I would like to share with you all. Dad was calling me, and he said, Dad, Olivia. And I said, yes, Dad, come here and do the blanket. Okay. And I did the blanket like this, and I said, thank you. Thank you so much. I love you, Dad. You're beautiful, and you're princess.
I was so shocked when she told me the next day that was a dream. His kids, Messiah and Olivia, were his pride and joy. They were the beat of his heart, the pulse in his veins, and the energy in his soul. I promise you, Stanley, I will always remind the kids of you. I thank you so much, Stanley, for comforting the kids these last couple of days. They felt your presence. They will love you forever. He was also honoured to be the godfather of Koska Noe Mafi and Maverick Lake Panisi. First of August 2006, Stanley made the best decision in his life, and he asked me to be his girl. The same month, I met the Hufanga family. They welcomed me with open arms. They made me feel safe and loved right up till this day. I couldn't have asked for better in-laws. I thank you, late David Tatuneo Hufanga, Lissimo Hufanga, his siblings, Golia, Loni, Anna, Noke Naioka, Sione, Aho, and Kulani for accepting me into your family. Your support during our good and bad times never went unnoticed. We shared many beautiful memories that I'll forever cherish. I'm so thankful to have a loyal, supportive, caring family, especially during this difficult time we are facing together. I promise Hufanga family, Amaziah, Olivia, and myself will never part from you all. As my grandma said last night, Stanley will never be replaced. Between 2006 to 2010, Stanley met my entire family, except for my parents and my crazy grandma. My family loved Stanley so much, more than me. He was known as a gentle giant, humble man, totally opposite to myself. My family are very open and honest about their opinions. They would question Stanley on many occasions, from aunties to uncles. They would say, Doko or Uso, are you sure you want to be with my niece? He would always just look at me and say to him, she is the one, with that unforgettable smile. We both lived our lives to the fullest. Trips, parties, we did it all. All whilst being undercover. Holding hands in Westfield, Mount Druitt, like we are allowed today. When I see someone from my family or a family church member, I'll let go of Stanley's hand and walk away. The things we got up to. I'll always cherish those memories, Stanley. 2010, I finally had the courage to introduce Stanley to my family. My father, Nanai, was returning back from Samoa, and my grandma, also known as Papa, was in New Zealand, so it was a perfect time. She was my only concern. Knowing she was that far away, I was safe from any harm. Knowing how she felt about any of her granddaughters having boyfriends, I wasn't afraid for myself and Stanley. Uncle Gawai helped me introduce Stanley to my parents. Till this day, he's been there with us through our good and bad times. Thank you, Gawai. It was the smoothest and quickest intro. Dad was so happy. With little English, he welcomed Stanley with open arms and asked him to join us in Gongai. Straight away, first class treated just like a king. It was finally done. It only took me 4 years later.
he said to me, "Why did it take you this long to meet your family?" I said, "Because there will never be anyone else." And I was right. 25th of February, 2012, we married. The day I vowed, I, Malia, take thee, Pupungatoa Stanley Hufanga, to be my beloved husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart. Losing you has taught me many things. I now face each day with hope and happy memories to help me on the way. As big and beautiful our wedding was, it's exactly how you are leaving me. Our marriage lasted till the end because we worked so hard at it in life. Thank you for supporting me. The way you supported me has encouraged me to be the person I am today. In the last year, your diabetes caught up to you. I watched you fought all the way for me and the kids and your family. From almost going blind and losing your leg, you became well and was able to see your beautiful kids again. You became stronger and better every day. Even though he was sick, he always made sure his family were okay. He always put everyone before himself. His hospital visits were getting more frequent. My husband hated hospitals. He was such a sook at every hospital visit I went to. He would call me before I went there and he would give me a list of food that he wanted, triple, quarter pounder, you name it. It was as if he wasn't sick. When Stanley could no longer work, I can see how hopeless he felt, stressed. I had to remind him I was never going to leave. Instead, be more stronger for our family. He loved me so much, and at least twice or more a week, he would thank me and apologize for what he has put me through. 21st of February, 2021. Even if you feel alone, God is with you always. In the moment you may not think he's near, he's still watching over you. This day, my husband gained his wings. At the hospital, his last words were Amaziah and Olivia. I'm so glad I was there with you. Even though you were in so much pain, but you still had the courage to talk to me. Thank you, Stanley. You never said I'm leaving. You never said goodbye. You were gone before I knew it, and only God knew why. 1,000,000 times I needed you. 1,000,000 times I cried. If love alone could have saved you, you never would have died. In life, I loved you dearly. In death, I love you still. In my heart, you hold a place that no one will fill. It broke my heart to lose you. But you did not go alone, for part of me went with you and the kids the day God called you home. Stanley, my love, it has almost been 15 years since we became lovers.
15 years of great memories I will forever cherish. Stanley, please forgive me and my kids for anything I've done wrong. I will miss you so much. Rest in love, my dear husband. I would like to sing a song, but I know Stanley's rolling his eyes right now. Please don't. So I won't. But I would like to, with the help of my minister, Simeonga, we can call my Bese. Bese Selau Babusifulu. Thank you, Simeonga. Emmanuel Malanga Stanley, and I'll see you again. Thank you. E wore le ele e tai purea e rona vono. Ya. Le pe fa no ina nga nga. Fa la uma filia uma ko. Se avon ne fa professeur ma tala pu. Ya lia. You know your open words
I feel more about this morning, quoted from Psalm 121. Very touching. I thank God for telling you those very touching verses. I lift up my eyes to the mountains, where my help comes from. Nei asi si me te vai e Maria, e mi nei. Aore pua te vai e le maunga, e mai e le mawhanga. You are so wise to choose these verses to open up your Eulogy and testimony this morning. God has revealed that to you. Believe in it. Live in it, Leah. Those words, lift up your eyes to the Lord. He will never forsake you. I always say this, days like this, I liken it to the wound, cut the wound. When you cut yourself, you can't stop the blood. It comes out. That's how painful death is. You shed tears because the cut is so deep, the wound so deep. Only the Spirit of the Lord can help us to patch up the wound and to stop the blood from bleeding. Leah is the eldest of Tu'umanga and Fumaono's kids. And Leah was like a boss to her siblings. Wherever Maria is in the house, her sisters and brothers running around. I don't know whether Stanley tempted Maria to do this and treat this, her siblings. And when they left the family, Leah is hoping to come back. Umawa forwarded Leah Russia to Ruta Melonai. Naomi. To fui down Naomi Lonai. I was yet Yelenu. With her son Naomi from my wife and Naomi with her son. Melonai. Oto Taua, Ruta, Taua Una, Oto Taua Naomi, Taua Mara. Mara means bitterness. Oto fa mai o Naomi for fine fa mamuaina. I fa mai o Mara, a wawa o ona mea o whaia le pua i wala. Kaiwa whaia. Don't call me Naomi anymore. Call me Mara. The things that God has given me so bitter. Lane Angela Mepa, she's back. But not as a Maria Shusha, you know. Hope that Maria is coming back with a contrite heart and humble person so that you can get along with your family. Maria would not be the same Maria as she left your home. I believe she will look after your siblings, treat you, as your own sisters and brothers. Because I know Maria was treating you like her kids, taking the place of Fumaono and Tu'umanga. I was so touched when you say your vows again on that day. Till death do us apart. No one has terminated your relationship. No one has terminated your contract. It was God. Now you are a free lady now. You are now a free lady now. But thank you for holding on to that covenant, to that relationship. It was not your will to end up this relationship. Believe it was God. And God will comfort you. Stay focused, lift up your eyes to the Lord, and He will never let you down. Ya munuia o la fine, o fa pewa, ona me fa ile tua, ma nei o la pese, o se ala e fa sino mai.
tule oe lo mutai. Sae po si sifo, le loto le nai, a wai le tua. Fa umudia le tua la ua mafta, le tua vena te fa mafan fana. Matou te talo o le tafe o le toto, le mwhai se upo na tauwhi. A le nganga o le tua, na te ni whai o na fisoasoani i manua o le loto, talo whai. Wa e whaitane o tia e le titi. Me nai mawhati ai o mātou loto. We are so young to face this. Didn't expect. But God knows everything in our life here. We still are doing our prayers. Yeah. Tere oe la fine. Yeah, ma. Fa moi pea. Anga le leile tua i. Na i oe. Mai se si al whanau. I will lead us in prayers. Mātou whaalongo i mori mau e le ngata mai le tina a fui maoni a le awhawhine i a lia. Mara whaini tāo na tāo fi o ti ngāo manua. Ua manua ai o na loto no na mawhita. E wawhitai le puai lau whai roa i a te i a upu pe o nei a mua i tau talai. I le ia sisi mea whaasanga i eire ta ngata ma whatia i tu waso whapenei. Nei rore whaasanga i lau o whio. E o ma i eire whasoasanga. E whaasanga i nāre ta ngata ma whatia ma le whateltonu. Te re kuna i mātou. After tele i le mori mau o nei asu. Mana po, ma ngā ruenga whakamawhana whana. After i mole ola o le atale, ma le mea lofa i la mawhutanga, o oe o te tala. Oe o te tala ina e whaaftai fo i le whamaoni, i la mawhutanga o le awhawhine nei. E lei so longa le leina i e fo i whaafita auru, te ona mātou whaalongo i ai. A o mātou whaaleto, nui a o au nai i mātou, mo le ana i pēr i lunga. Aftai mori mau mātua, whaaftai au o whia mapa ia, whola ina na pō, e whoi rau mātua pe whaalongo i eiri nei asu. Whaamawhana whana mai pe au o whia maola, e ora i o mātua roto. Tupu ai no mātua whaamoi moe i lewa lefa. Whaaftai anga le leo o ma au mea mai o au whai ngā ruenga, pe lenga o to manga maono, maro la se i lau ngā ruenga. E ala lea le tumbo le nei mamari, me se foi ai na stani. E o mātou poto. Mo lia au mātou ngā rue matau pua mo lau o fio, e te whaea ea i mātou. O au mātou whaea ea fo i lau o fio, e ala i no mātou wola au auna. Aftai whau ngā ina mar whau ka ngā ina mātou whinga i no mātou wola. A tau te au auna i no mamari. Kai no nganga fa mafan fana na e fola na nganga na rua ina o mātou loto. Siri me umar fa aftai i le so ina o le ola i le lalolangi ma le ola atali na e ta pene ala i gonso i fua. Mātou mau ai le fa moe ma le fia ma le teritonu. E ui le ti ngare o ki. E ui na lo loto le manua o mafutanga te te. A oe lava e te tāo fia ma e fono ina mea o masa e sai o mātou loto ono whanoana. Ko mai mangalo lia i le vāma si ono to rua ua e amia. Mangalo o stani le vāma lia ma le whanau e maise ainga ma mātua. Whare tonu o whanau a o lau o fio e sila fia. A o taro e whamangalo i mātou i wāwhea ngai fo i malau fi. Anga lei mai e turi loa i na pēa lia e a whiwhine mas whanau. Ma aina na lua i na mātou i tāna. Nā ora mātou wāwa i a o mai aile fisoasoana. Whaamawhana whana, te whaamalo lo e fono ti ngā o mātou ora. Sa ungia i mātou.
A whai o mātou whetangisi le aso o tau o ne tangi. A o ne I tangi pēr pe o e o leise wha moe moe. Ka pena I mātou wai awhi mai fo ia ti ngai o mātou wola. A o ne wha te ia I mātou mea I tupu. E ono mātou te pesi ai moni e tupu mea ti ngai. A rupo a pauro o whai mai e mawhai mea ti ngai o mātou wha kua I ate ai. Se sae po se sifo pule lau fia. Mātou tu tāro, mātou wha longo I lo wheta lai, e ala ia au auna fora lo whinangaro I nei asi. Wha minaki ia I mātou, wha mawhana whana ia I mātou. Wha pena I lo mātou wola, ma le lumana. Ia la ua ngara lei, ia nei asi. Oe sa nina, nei, novi. Mātou wāra au, ala I lo suafa Yesu. Amen. Ke lau ni masu wani pese tātou pese ia. E aola la iatu le sunga whaneinga ia taifu. Ia e fola whanengaro whanau le kua mo tātou le iatu. Lau ni masu wani pese.
malana ke awafa ki tolu tahai o tua ko tamai moyalo moelau malie maoni amen. La ngwele suafa malu le tua tama moyalo malenganga pa ia amen. Mol matua ma sa feita wina mai fengai tuai Isaya long tau pe 5 maltas fa maina foi mo mo se vai ngol foi tutor fa fonga o tito feita wina fa longo mai ia te au o to e tau sisi ile ame tonu e o sa ili ile li inava vai ia ile papa na tofia mai ai o to o le ngutu o le lua na elia mai ai o to awa e fa ma fanaina siona ele manato tu e la uma ele neita au e fa pea fa vai o fa ma fananga fa vai o fa ma fananga fa ma fananga e mo mia e sufi ele loto o mafatia ini fa no noanga ono mia fenga tai tupu ile ola o upo lofa o se leo malu o le ngana manino male anoa au folinga o le toa malie mo winga o le loto o mauti noa e pai atu ma le lofa fa mauni longo ai tino matangi le lei ma vea io ni ufi e tupu i langona o le tangata ua fa mafan fanaina ina ua pai mai ma le naunau o le alofa upu e au mai le ola ma le fa mai fou peitai e le isi fa mai ese mai le tua e pe ona sa noa i ele tua fine e fa sanga e o mata i maunga e o mai ai lo sosoan e fa vai ai ni fa ma fananga mauti noa male ato toa o foi o le tua o le lofa tu noa male pule au malava o puno o muia male olo le tangata tanto nunga leo Isaia ile tūlanga o ia ile nuu o le atua o le tawhianga o le whailonga o le oti o le ola wha le ngamo yuta o le eise wha moe ola o toi tutoe o muta o maea ai o le whalinga leo o le pule awao o le atua o lona au o lo uu aile ngā solongo o le olanga o le tangata pule awao o ngā tonu aile alofa tu noa o le tua mo le wha moe o le wha o la ina o lona nuku ma wha ato to aina ele ma futanga wha vavau whaantasi meia o le alau wha sino tonu e Isaia le nuku le wha vae o wha mafana whana e mo mia mo rato le upu moni le ise fa ma fananga e tu mau pe ale mauti noa lo na fa vai o foi so si fa vai le ai so no winga pe ale ma losi ma mautu e longa lama i fale ma losi taimi o fa ma fangita ona tu mau le malosi o lona whawai. Peitai o le vai ma le mo tu o se whawai. E vawe foi ona whatama ia le whale. Mea mauti noa. Tele nisi malosi o lo whao so soina ele nu o le atua. E whaalango ai mo se whananga tu mau ma ato toa i teimi o lato maftianga. Leolo manino o fai upu o fai mamatua
Whalongo mai ia ia te au o tau e tau sisi atu i le anu tonu. O e sa ili i le alii. I nā wawa ia i le papa na tofitofia mai ai o tau. Ma le ngutu o le lua na e lia mai ai o tau. A wae wha mawhan whanaina siona e le li. Ta ua le tau sisi i le anu tonu. Sa ili i ala o le li. Tangata i o tali tonu ma wha tua i le tua. Tangata e mamao la tu roto peo ni sau noa e le tina o le ainga. Tangata mi tonu. E le alu alua lo na mawhawhau. Lona winga. O le ami o tonu le a le tua. O vala wina ai le tangata. E o lava i le tangata whaatutua e whia ngai ma whainta ma whita. A toa ma whaanoa noanga. Peo nei e uta i li tā whianga. Le foiwa whautala ina ni tā upu nei e lima sifu maritasi. O upu wha mawhanawhana i tangata o le tua. O lona winga e o lava i tangata o le tua. E whia ngai fo i mati ngā ma whainta o le ola. Wa usila sila le perfetta e o lava i tangata o le alii. E u lava i na ngalo le alii. Pea o ina onga ma matui whawhita u le tutupu. Ma o ina fisilingia i le ame o tonu o le tua. Mai te tau ai ona wawa ai tutoa. I le papa na tofitofia mai ai. Atua foi ma le muto le lua na elia mai ai. Papa o le whatusa o le tua. E o foi le muto o le lua. O whatu tau lava i le whawae. Ma whawae na i le ola. O yuta mai lava i le amatanga. Lua waila i le papa. Ma le muto o le lua. O le sa ili lava le i le whawae. Na whafoa mai i le ola whatu tua. Ma le ola tali tonu i le tua. Tali tonu o le perfetta. A ta oto le lei le whaavae o le ola whatutua. Ta oto le lei fo i lea o whaamawhana whananga. I le loto ua mawhatia. Loto ua ti ngā. Loto ua whaanonoa. Ma vehai ma o le tanga mo tangata o le. Nuinga a toa lea o le whaamaimoe o Isaia. Ina ia mauti noa e yuta wana o le atua le whaavae mutu. Male mauti noa o le wha o le tanga. Male wha mawhan whananga i teimi o maftianga. Teimi o wha noa noanga. Ono le ola kule isea i no esi. E le ise malosi o i ngā. A toa malalo nei. E mawhai ona tau fia le wha o le tanga le atua mulungu. Malana wha mawhan whananga e ala i o manuia e wha wavau. Ina ia tau amituna ina i tātou le tangata wha tutua. O le taltonunga fo i leo la apostolo Paulo. I lana whe au wha malosi le kalesia i Roma. Ina ia tau sisi pēa i le tau amituna ina i le wha tutua i le tua. I manuia ai na tau soifua. Pa moe leo le keusiano. O le mauti noa o le tua o le utino tangata, iai Yesu Kiriso. O ma liu mato e tu o ia ma iei woti, male tu ma mau. Ma ua whai ma whaavae o le wha mawhanwhanaina o le ola whaatutua o le tangata. Le ua wha mawhanwhana le apostolo le kalesia i Roma. Roma o outou o vala wina. E ala ia Yesu Kiriso. Mai lava i le amatanga. O e fo i o tau amitunuina. O whaamanu e ina e le atua. Au whainga ia le atua. O whaia mo le tangata whaatutua. A toa malana whanau o e sa ili ma le whaamaoni ia te ia. E ui i whaingata. E ui i ti ngā. Ono le ola mo le mau ia Yesu Kiriso. La tau o fusia i le lofa o Yesu Kiriso.
Mo wale ia se isi malosi na te mawhai o na whaate e se ina i nātou. Mai lea lofa. Le winga leo le wha mawhan whananga le tua i lana whanau. E o lava i le oti, ma le tunga mau o le tui onga onga i le tangata. E mauti noa o so loia le tua pā mai loto. Io a inga, o mai masani, whiau fui leo le tala lei mo tātou. Pea le whionga tia kontoina, to manga, to ia tala, ma le ainga, me se le tua fine ia Maria, ma le whanau. Nei wai tau li futia i le au pongsa, i whanau noanga o no le wala upa ia Stanley. Malana pule a wao i lo tātou wola. Leo whamanatu mai le tala lei. O le atua le whaavae o whaamawhan whananga. I teimi o tātou mawhatianga, ma teimi tātou te whanau no ai. Eisia. Whaavae mo tū ma mausali. A oi ni o tātou whasa ngai mati ngā mawhainga tāo le ola. Tātou te mawhan whana. Tātou te loto te tele. Eisia. O no le atua e lofa whamaoni am tātou. O le atua o le tātou lafitanga. O le atua o le papa o le tātou wolatanga. O lo tau soi fua mo tātou wola i le lalolangi. Tele whawhita ule e whenga iei. E iei le loto ti ngā. Teimi o le whanau noa ma le le motonu. E o lava i le tui tui ma le ti ngā o le oti. Pamalosi o le tala le lei. Aua ni avea ma mea ngoto unga i le whātutua ma le whāmoe moe o lo soi fua le atua. O leo mauti noa o le atua o le whaavae o whaamawhan whananga. Le tau tala i le perfeta o le sei. O wae whaamawhan whanaina siona e le li. E whaamawhan whanaina oe e le li. E whaamawhan whanaina au e le li. Whaamawhan whanaina i tātou e le li. E whai o toi whaamautu e la apostolo Paulu. E ia se isi malosi. E o lava i mutu i tui o loti. O na whate e se ina i tātou i le alofa. Le alofa tu noa o le atu. Ina o manu maa loa ia i ke wiso. Le oti ma le tungu mau. O le oti o whai ma whai ki toa. Il manuia o le ola whaavau. O le taui ma le mea lofa le atua mo le tangata o mawaa le whaavae. O lona ola whaatutua i le atua. Fitalai Isu au onga le leie ma le whaamaona. Ulu whale mai e le fia o lo wali. The theme this morning is called the foundation of comfort. Foundation of comfort. Comfort is needed when the soul suffers sadness and loss. Because of the hardships, difficulties of life. It needs words of love, a soft approach, a strong shoulder to carry on, words of encouragement and reassurance to calm the soul, bring comfort in times of need. All must be conveyed with the honest and sincere spirit of love and peace. However, there is no foundation of comfort that is better or stronger than a foundation that is built and relied upon God. For it is from the love and the grace of God that true comfort can be found. When we're reading in the book of the prophet Isaiah, we see the people of Israel facing the difficulties and hardships of being taken away from their homeland and taken to captivity. Taken into the captivity
The people of Israel have lost all hope. But Isaiah tells them of the foundation of comfort, for them to have hope and be comforted. A foundation that is strong and will outlast all difficulties and hardships. It is the prophets' belief that God is the foundation of comfort for the people of Israel. As our main text says, listen to me, you that pursue righteousness, you that seek the Lord, look to the rock from which you were cut, and the quarry from you were dug, for the Lord will comfort Zion. This is also Apostle Paul's message of inspiration to the church in Rome. For them to keep their righteousness, faith in God. The foundation of comfort is the hope of every Christian. To remain faith in that God who came to earth, made flesh in Jesus Christ, so that through Christ's life and death on the cross, and Christ's resurrection from the grave and the death, brought salvation to the world. So all who believed, had faith in him, would not perish, but have eternal life. This is God's love for the world, the foundation of comfort that cannot be removed, that cannot be destroyed, foundation that will continue, that will endure, that will remain forever and ever. Families and friends, this is the message for us this morning, especially for Maria and kids, family. God is the foundation of comfort in our time of need. Our faith in God puts God at the center of our lives, makes God the foundation of comfort. So when we face the difficulties and hardships in life, we are comforted in the knowledge that our God still loves us, that our God will shelter us, that our God is our rock and our salvation. This is why the Apostle Paul's faith never weakened. He was beaten and chased, chained and imprisoned, yet, as God is foundation of comfort, he knew if God is for us, who is against us? God was Paul's rock of salvation. God's love and grace gave comfort to withstand all the persecutions, all the pain and suffering. Make God your foundation of comfort. Bring God to the center of our lives, and build your life on the foundation that is God. The only real strong foundation can withstand all the difficulties and the hardships, all the pain, all the sadness. For God will carry them all. God will take all your heavy laden burdens, and you will find comfort. In Eulogy, Stanley, to God be the glory, now and forevermore. Amen. Sila wonu sfulu pese tato fai wai e lo woli ere fa aulai.
for fulanga na fe te rafta fe no tapa mona te ura te ri au no le spasio aina mo le a fe no tatu la poina e mai ta poina e fafta te le mano o wanga le leila o fe ngaro na fe fa un fortua ta mo poto me so tatu so tonga tatu no ya wa manu a tirile a mo ne yaso ile afi mai mutala mai au ele foi me sa mo e manu ya pa no te wa fia o tele se fa no mo ta tele e la vole yo uso afi au si no ya leota ma si no ya tef o after ko fa ma fa wa no ye fina galo le tua mo ta to ya le ya se fa vai no le tua no wa fa ma fa no mo la mia pele porso di fuo o no so guarda se au na buena a mai tu taro fai o te tarsa la la pela si ta pena ia stani ya na tu fafo ya fa lo tulo fo tulo aina ya ona tatu ta te muria tu le fa mole la pela lo pe mai ia vai lo se ita pena tu ya da tali Maria Marfanau mai ya ona tatu fafoila ia tatu te anai Warrington Cemetery ya ina fai waito sa minga ya la telia Stanley when service is over I would ask the congregation please stay seated as Stanley, Leah and the kids and the family exit the church and then we can exit the church, please. So remain seated while the casket is coming out of Maria and the kids of the family. I'll try to fight with that. Oe o le whaavai papa mbawai le whaamafan whanai. Penala mona mo Maria mai mātu uma e whaavai la oe o mātu tani pununga e tupuleo o mātu roa o roa lofa mātu sauni e ngā lolo nei tuaso anga i atu mo le whalau singa le atani o mai e rungo e mātu umanei le manuia si le mō le lo whatele o lau o fio le atu o le tamā anga le leisi si ese o Jesu Keriso lo mātu o lei ma le whao ma whakaina pēi mātua lo lava ngāna paia. Nei māsa uma e o whakawau.
Faz um pô. Olá. Solo que no te veo momento. Was it? Oh, okay, yeah. No. Sometimes the cemetery. Just same thing and some of the boys come Hopefully they were able to watch. Yeah, put it all together. Yeah. Do you understand me? You just take this.
Okay. Walk. Yeah. Okay. Yep. Not for it? That's fine. Coi gì? Còn mấy chiếc coi đi phim này của chị đùa đó đấy. Where's the button to lower the casket, please? When I give a nod, then you press the button to let it go. Right? Yeah, fala tala tabaya. There's how do you Atalia Stanley. You have a bucket of sand, sir? Sand? You have a bucket of sand? There. Yeah. They're right there. Avec you.
O toe sau ni ngore atali ia Stanley. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Do not be afraid. I am the first and the last, and the living one. I was dead, and see, I am alive forever and ever, and I have the keys of death and Hades. By the moral authority of God, and by His grace, the spirit of our beloved Son, Stanley Hufanga, has been poured unto him. Lord, That's all right. therefore, we commit the body of our beloved Son in the grave, earth to earth, dust to dust. We believe with hope in the resurrection, in the everlasting life, because of our Lord Jesus Christ, who can transform our sinful bodies in light of His glorious body, according to the power that can consume all things in Him. Christ, glorious King, you are the everlasting Son of the Father. You defeated the bane of death and opened the kingdom of heaven for all the faithful. Blessed are the dead, who from now on die in the Lord. Yes, they says the Spirit, they will rest from their labors, for their deeds follow them, and His servants will worship Him. They will see His face in His name. Will be on their foreheads forever. Let us pray. Dear God, the death of your beloved Son, Jesus Christ, had overcome death, and His joyous and everlasting rest has sanctified the graves of the holy ones, and His glorious resurrection had given us life and eternal life. We ask that you accept our thanks for that victory over death that He had prepared for us and all those who rest in His name. Hold us in the eternal fellowship with those who are gathered with you in heaven, so that we may be joined with Him, who is the resurrection and life, who is still alive, and who reigns with you and the Holy Spirit, the one everlasting God, unbounded forever. Amen. Now, we are going to sing our farewell hymn, say goodbye to Stanley. Oh, so
Video. Okay.
Rest in peace, my brother.
lo sa o le kansia le sumai no sunga ko le kansia o pa ia o mamanu o sa o faika e pa ia ale atua e o ka ha mara a facility esa e ale su le ka blanca so fuara ai to wa su si me lo tef o ia le o le ele nei o pa ia o la sunga to ina au fa pe aku lobo mo matua o le pulena o kapu au fa pe aku foi e kulanga makie lobo mo matua ka ngavena o se lau se ai a kilo e por kafare la sunga si dona mal tua ya lo o lavo matua le carecia da o le paia ora que tawana mala la ko kama kula sa lobo na le fa na ko pa o le ko la pui matua mala paia le carecia o paia foi mala malu na kala na ko o le se sufe o yo kala le ko kai o pena la sunga no sala ale ngaka yo ko iyo lo pa tama baku lo sunga ma fa ko ai le so ko inga fa kuwa kai nange no baku ki ngama lo wa pa ya ka fa o le kuwa ma le na ai awa le ka kwai se no ri o le carecia da ko o la ko yo lo fai ba so ka wa pe fuma sao pele sao le kala le leo le tuo ai anga uma fa pa ye o le foi para que we mo fa aina ai no mo fa aina papa aina fa fa ai ai se suma fuma le cansira o ko uri mo ko singa o la ko le por picuia que o e no inga fa ko bayange o le tau blanca sui fua o aina ia o pa ia foi mama malu awa lele sa go ai no kama ai no papa como ba pula i kwao ma ka wa ina kai ma ko fua sa ole masale o tua pale la mi sa lua o pa ia na sa na lo popo como ma fangen o ni na ma fa kai e fa kia awa ka ko ke fiu su fi de roso ma le anga le leo le tua e kumano ngei wa kayao e o ai fa va o le spira ia ngoma ia na ofingate kayao le kumu ma pa va ka fu to fa le su vale o le nai na o le ngei ma ko kire ko karmo ya ma ko kire ko karmo ya a calo fai io ma le man fa tai ka fu to fa le su vale au fola mai le po mai a makanga i no ua ma ko wakari te ngai o langa ma le mafutanga ma le afinge se ua mana malapa me uma le ki o foi pai mai o ange o au ngai o le tebe de wala alo muri mai le e lea vai a tau no i foi te lai no se vai pa fikai si doga pa fikai alofa pa kai pa se na wa o makafira to sa o malamangia ni aina o malamangia le suma ki a ko ina le ai ko yo aina ya ile mal malamo le ola ai sa o le marimo le ki le fino fi ele se te fino fi poi mai le kere o ni e mo fo mai o le me ko fa are ka fora apostolo fua ko le na oki o fa kari e comia mo kako tua ko le oki tua ko le tu mau mo le oki o na ka so ki mau ai comia ni aso o le skala i no va si no fa pekele ti au mo mai o papa ma ko mai e ara i ka blana mo mai ele na ka pes ki se na le pese ka pa ka ya fa pe foi se algo por cala de lei fa que quer eu sou mais valor
mafanganga. O leo ono kera I kumanga. Ia ono kera I kupapara. Ia o whapera sa makukara. Taro whai o la esu mera fua iai. Tau iai ni la leangan lei. Ngano mako whapeaka. Leo nga mako kere tau ia lo wanga lei ala I kau langa mori. I lea kai au, ma lea kai au, ma lea kai au. Awa ia mako whavi, mako whai ngā rofa iai. Ia mako whapea lea. Wa wapa iau. Wa whapea o ke tangi pese ngara vai pese makua au. Ia kumua whai aprisi. Whakai kere, o leo wai loa, ara vai pese ara whakau o lele, e loa I nia lo. Ia whapea mako kala. Oi, vai ser mako kala. Ia. Awa ko ke kai ko ya. Lera ka fa ya ko ya ko ina mer pa ya I na lua. Ya. Wa si na ro fa pa. Oi, tambal. Oi, tu nem ali por que mais foi para ver. Ro fa mari lera que Vai falar, vai falar. Vai falar. Ia se kau fai ap sena lo fa moele, na sunga fa kai.
Ia o te kai lea lau sunga whawhenainga o se nakara. E lei ana ngai na kusa au kwela kiksi. Wala kufu ia baku bisu ko kwela o loku ko ia biet. Ia o kupare o sunga le whawhenainga o sala. Bapak,
wa ngai o le o sira o le ringa. Ko ngai ya. Ko ko ni le karisia ese o lo fa ya. Ina. Wa ka kele le fa walo. O fia do ao. O ma susio ko ka ao. O ma o ko sila sila. Ele que acompanha ele na melhor é filma futebol para frente na ia ela é uma coisa o calmo sua calma ficar ele bom mas não tem não faz nada o mãe disse se faz nada para que ele ele não quer ele não vai fazer com o calmo aí o papel não mata o calmo já ele colocou uma cama ele vai fazer por para ele semua ia mare ko passe sele ko ke ko 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 pe tsi fa ma ko ya ficar lá ole na lo fa le uma sai ko la cura tani ko mo ya ka la ole la ka la ka le mo la sa eu sacou o pouco de aço. Paulo levar o cara aqui, aí para isso. Faz mal do outro. O leasse meu o mau ali aço. Quase calulanga ali ali o olho vai ficar. Eu sou martoina. O eu lá fui na lama. O eu le carecia mas sabo o pouco. Mako sekali for ele. Mako kalau ya fe mai mo le lagi la usuma toina. Pa fololo so fua mo kuinga. Ro fina ngalo var kala le fola. Ile tino le mafu fau wasili de ngama. Quando me querer le tu el capoina tua na le carcia. Ingal problema por na foi ngama. Kofa tua to se tamale lei o lo ia sitina de kusinho na o lei. Ka kari lo fa con ngalo fa. Ko ia lo fina bena. Ia fo mai mo le langa. La ale kari lo kama fa tua mai o dia. Ia fa tua aku o dia o le tua i la o ngalo fa. Ia mo ia nga wa le tua mo no se ngalo mo ka ia. Ia ia ngale lei o le tua tino le mafu fau a sili le nga. Wa se au ale tua o bala una eno se fua mo ka ko. Ai. Ia lo fongia po le carcia la suma pero pusima lo blanco. Ia ia ngale lei o le tua. Po ia ina ia o ko fa ko ku ia i fa una ngale. Ela lango ia ka ma fa ko. E tua ia ka ma fa ko. Wa ko fa sa ini le tua. Ia no ia eu ka ko foi ka ia i fa na tua. Ya o no sio ko pe solo ia foi ia que ko uri mo ko singa o le carcia. Alo fia sa mo ko. Ya fe mai e o ko fai suna que a ko ina o que para fiar aí pea ma ko bisa sa o ma ko ia a ko fiar aí a maneira. Ia ko foi le o fai ko ia ai na ia sa wa. Ya ele na que dia o lo fa sa ko uma ia mo so ka to maros ka si ele ni ka ko ia leva ya su ka sai mo ma le yo ka le mal falaro mo le quere dia fia mal falaro la kai o le água máximo possível, como eu falei, lembra que eu faço o chão.
mai. Wa e fa fa o polo a o e se. O ma mato ma makule. E mai al fas pe ka o disponia le na ka o ma sa o e la sa no. Le kala ia wan. Ale fa mai na langa le leo le mo na ke ia le ala le. O le ala na o pula ia. Ali e futebol fa ko pa ai ma roma pa fe ai do fe ma ke acompanha ya o pai a sina mi mo ke se de sina ko fa e o mandingo le le ma ko ai fa ko le porto pula pa so le ana o se ai ma fa pa e mo mo fa le porto kali ku fa yo e o fa fa le ala le o fa so so ali e futebol
ba te ngai le le pia se so ba ko wala ma le ko fai la unga la ko le vai ai anga le fio ya ngai e uida e la ga ba ko ba ya ko se lo sa ma ba e le ko fa si foi la se ba ko deu ba ko le ba ko se ba ko fa ma ya ala ya ba ko foi wa se fo ka ko ya wa so te ba ko ina pa se mo fai now e me se foi mo ba do ngai ba sa boa o que caiu olha se fio ka ko kali ya o salo no sa o via la ua pa ko ka ya Até eu que estou aqui. Sao le sao na. Sao ko na ko la fo sa o kwata ko kala ya so o alu ko fale. Ai, ia longa o le ala ko fa fonga ia ni me mo na ko i malue fa finge ko ama. Se ia se si lo ma fa. Ai fa ka o le ko se fa la lo na la fo mai. Baila. E o mo sa no mo ia tele ala mo le o e ko o ai sa o si no. Ale ai ke filo lo su le o ma di lai ko pai ia mo ia sa na. Ka ni ia mai fa ke ni mo rio ka kula. Apule, ula mujer bajo gele. Wale, ore, sabat. Kau fue lewa, kupungwa. Lewi, lewa. Baru apa? Ai bakawa ko fama ko pang. Lewa, tau ngaku sumari awak. Ya, apa lo bangak mai kalau sila baku. Mengubah baku ya pulau laut dari Maria Rakia walau kelai Ya le uma pouco wala lo wa ya. Ele deu o falece no pole falecia mas le ko. Ai mama ko le a mama ia lo suma ya wa. O le o lo ko fe ulo mai le la me pa le la ku ina yola ka ko lo ku ka wa fua. Ya uile le o sa no fa mi ya. Le masam ya ole winga ko le mo madue fa finge ko mai ole u pumon ma sangi le no ku mo fa sa ko na ma pele ko fa malai ele na ko se fa ko o ma fa pele ai na ka pau ya oi so ko le wo fa ya ele ko mi mo ai u da fa la ngai mala malamba le no mo fa sa mo oi so ko na ko malele yang kapan ko ba mo le ngam fi mo lo fa kai ya le mo le ko ma ke le ko ba mo le ke le ma se pa re ko ina ko fa ma sa no le ko fi fa mo ba ai fa ko ko fa ma ba lo ke le kala ba lo ke ma lo ke le Vamos a fazer o filme de forma ou é aqui marcado. Se ela não quer que fio, ou é aqui marcado. Porque fio lá o que fez com a forma cá com. Agora com a forma cá com mulher. Ou aí essa mulher cai do fa. E com essa mulher tem que a colher. Só vai com que fa boi no fio. O ia que mole coi ala ka wesa an ka pe ko ba ko ka ko foi o le yuwa la ka ko o le ya ba ko ke le so foi ala so me ba ko ba ko le o la ba ko lo aya la ka fa o ke fa ko lo was na kai ya ko ire ba le se kia la vai ba ko kai ka ya ka ga bang wa ko ni o ngai la sa wa ba pakaya au palakai au i ku fulele ba ko di le ko kai fu ia ka fianga ia mai asia lunga ka se di ko ka ba le pe ba ba la vede poi pa a quello che scappa ya so mi a fa calma e casi di ya casi la come
ma ua le o ki umwa lo kwa ule la koe alen yeile anga pa psila o toka pa lo kus ele la pa ka so ame pa ka na la so wani ya ole so foi ka alfa aima Pea ua kofa foka fola ni mamea. El whawhanu polu e mala malama lei whanu polu nung lama. Ala foi leo le whawhai mo fia le whakapu. Sao moa ma lele lo kukara. Kala peka. Ia o lea lawa ua. Awa o mamigo kulama. Awa whafonga ai malua ma le malu kawe. Ia so o ma whapea lea. Leo le lau ma sa leo le lau ma ni mea. Ai maningo malama la o wingo si boloma fa kauma ka ko no ui la idea ole au fa le o wat ko fa le le fio nga ya mai o bia na le o le li fa la ko fa la fu mal fa ko fa o ma fa bele ya su la mai ka ko ko fa le ko fa mai ya fa kai la ko se fa ral e ma ko ke le lo o le ale mai o se la ngona maso mako o ngama e fia kau whai a wale so o mai a le whamamianga i o kalama au sunga ki mako inga por ko inga whakongu por ko inga nkaupu kau la whanga lema le pa ia lo kou kalama e whain kama o whisili e kusisi o la whanga lema malau sunga ko inga tau alme au kou ka ngoa ma malele whamangia wa maua lokele am kwa bao e fai ese kala wale so e fa pa ia le ma fa kan kau lo ko si kansa pa mo no vai mo fa ba o fa ko na o ta wa matua ta ba fu so fa le su ko vale ma ko la fa ka le malolo ka poia ano ina kongi morio le fuom falele ba ke rupe ba ke ma mo tokia sa mo ni fa mo ya wa pele mo la songe ba ko kala le ngele sofa ftai so se me o ka kaloro e ka kupule na le pa ta yo o ai le mo ta ko Kele sa ua o oio le whai au kua bāki o whawhonga. Ke lau ka poi whaiwal ko ina. Kia aua mea le sauranga, whai sui o sauranga i o kōkalama. O ngā mangaku lea. Ia, ka poi maia. Mali kuia. O maua whoi lo kele ala i le whako whala inga o leo kakala i ua wha. A wala u kōkulenga me sauranga whakuia i le so. Kapo ia ko muia. Sa kuli makai sa mako maka ma se palongo plano o kai au le aso. Ai ma dia le ko fa le ko fa sa wa ai na ka wa ana ma la ka ma ko ko sa lo ma ko fa mo ku ya ko fa la kai. E mai mo uma aisa, sai foi ma foi fale. Kasi fa ki mo ala ma o ko fa. Ma mai o la fale o ina su plano le so. Ole sa nana ma le preka, ole sui le sa nana ke ko ina ngale e mai. A se ko fa no mori foi o wa ko kai le ai filo le ka le sia ma le ro nei. Ina ya pa. Ai, fa foi o le fiore che come ina. O le sa mama ma fa cassia wa fu no. Sa o sa o di. Ya e mame foi. Sa kai la o ma le wa mu. O ma fa bele. La sei si un po ko fa che se ma ko la. Mai le fa ka wimo ka au fa ka wimo le fa lang ma da sa mama. Ape kalikon, mo fo fale ya sa kuia ma. Ale mai ka pa au ai. Dai o wa fa ka ko fa ai na ka pa au. Ai ai, ni ma ni fa le ko mo
o se bakeni. O ma whapela sa mako whamtalanga. E le koe whasiri au whoe sa mako kala. E le ki inga ma le nanga whaafikai e kua, o le ai se mai liu, e le io i ai tu longa ko whaasmasa chau. O ma whapela. E pe koe o i se kala kua mauke, e le koe o i ai. E le bae ai whalongoko ma li ai. A wawai kau ma sangi le ma lor ko whakakala mai. E ama o lau kulenga ma sauanga, o ko whapasa saule ai ma lua ma kwalke mai. A tai le ngai o pa o kukoma. E ui ma le ma malama i kapu ni kanga ma kapu o muka. Whapelea. Ile maka i kulama le so. Tole, e le fai ko fia ia wafa leo te malama mai. Ya. Ia sa malama. E le fai ko fia. Leo ka kala kama le ukong. Lawa kore oi. Kua moe fole kukua. Ai sea. E lema o le akari. Se kulogu whakuna. Ia leo wako kala le lau whaka o le kama whenai. Ma koua aku nale whaka. Ia leo wau koua koma le ina sa tepu wau. Pela sa mako whamtalanga. Lele mo kati ka opo ma se maloro i kala lea. Ia lau whaina kala mai ma whenai o kari. Kari ka opo ma se maloro i kari whaloalo mawarunga ai malua. Makwa awe ko ima whakou ko ima au ko ma wema ma whatua. E ala mo loa i so kuli ma lea whaka lea whangalwe. E leo kati ka opo ame una. Ai pau fai ia le sui, fai au ma sui o sauno au. Pa le wafu te nama whaakai. A whaa ma le kala lea. E leo ku fwere laki. Iko whakamuyanga koe whakumu na ko a pau. Leso kalulo ma aua me lei mo lo ngaku le whangai wea. Ma lor pele ma wea le. Ia, ko le ngakai o. A lelo sa whea leo sume e ria o ama ma wea la le soa. Ia o ai ma brumo le kale sia ma le wako me asue. E le ko ngako se kauna. Awa mea. A o ni kiko ma ma whanaka o so kama. Whakoko a amo ma hiki ni ngā wena lele. Awa ka koua le whanau le kua. Ia au leso. Awa le mako kalo. Leisi sikala si le kura ni. Koi whakakai. Koi kala sini den kaua le amekana mo i whasaka. Whakakai wa me omba whakai ko mama. E whiama mo kaso ni tanga wema mo lo whantua. Ngā koe a papa kone ai ngāli. Ia o maua lunga whalolonga i so. Ia o se mako kalo le a mai pau o tei. Aki le lei ri. Le fai po fio ka te sea fai ka fe mai ma se ala mama se ma mau ya se me ma lo ko le lo. Ya Maria ma fama o ko sia. Ya ya de mama fama Maria wa ka na me lo te le fai. O le ka wa fia ai. Ai ao ku ama fo mo kala fi le. Fai ma ka ma lo ma. Ya. Ya ma la me de ko ala mo lo ko si su mama. Ya mai se foi ai ma lo ma fe mai. Ya o ma ko kala le fo. Ya a o ni ke ko me yas. Ko fai ai ma lo ma fe mai. Mo va se sa mai. Ma te na aku mamaru wa le wo mo ko le na kai mai swafa a o foi le wo ko a wa fo foi maru le si ba ma le negas ya le awa sa mai mai be mai ko mo ya wa ya la ma ko o la ma ko le le oba ya la ki mai le kala le so ko mu ya ka ko fa si ai ola ye lo ko le ko mu ya ka Kalau apa lele lalu cuma le kasia, bayangnya kamu lakukan kabau. Oleh kala alat polina yang jauh pun kema. Sangat yang semua senang umma. Masih faham pun orang pun main pun faham dengan kamu. Awalnya baru filsuf. Ya, dia waf dia sebaiknya masyarakat dia. Belum lakukan. Ang awal kalau ikan lupa kamu sama yang kalau benar-benar mereka tidak punya terkasihan. Kalau sungai tu sama ya, kalau boleh saya berfak yang kalau tahu terkasihan.
Malu, tala whakata Pupungatoa e whanua. Tala, ata, e tongi hoku whatongia. Ko e ki mea off, o te whuaki. Me hongo ki uiki koen. Pupungatoa Stanley Hufanga. Ko e whamalo ki ene ui. I know it's a very long day. It's an honor. I would like to say short and simple. This special gift from Pupungatoa Stanley Hufanga, brothers and sisters, towards Maria's grandma, then the Messiah and Olivia, great-grandma, Papa. He was there from the beginning. We know it's a very hard work, very hard job to look after them. We do appreciate the work you've been done, not only your daughter, but your great-granddaughter and son. This is for you, with open heart, and love and respect from Stanley Hufanga's family.
Thank you very much. Thank you, once more, the children and the family. I have no right to say thank you. He has just spoken. Thank you for what you have given. As I see on Thursday night, we sent some gifts for Maria's family. Last night, we sent some gift for us, the priest. And today, we sent a gift for Papa. That shows your appreciation of Stanley as part of someone, our family. Thank you very much, Ms. Moore. Thank you, Tongan community, for your patience today as you witness what's going on in our Samoan culture and their presentations for us in the church. Thank you very much for your patience to be with us today. May God bless you all, I hope. For the Bible says, when the husband goes, will be replaced by his brother. Hope that Stanley will have another brother to marry our brother Maria. Thank you so much for that. Hey! Kae ai mo e sa ua ia roka. O mai na usua whai a Yesu. Se ai vai ua, uri uma ke mongi lo suafa. Whamaki ki e so Yesu wha mai Yesu. O vai a pia sa kangi o pa u mai laki.
O mako e si arofa ka fefe ke o mapa o usele ke o whamare au le leire no mapua na ngai. Ko fo e ngai si ia isi au whaife au. Ane fo wai sa o si ka fefe ke o kapa uange ne rangi. Alo whae manga e moa se i kai ka kouro. E lopo whewai whane la kai ua ngau ka paau ma ainga ka ku ainga ngai ku. E se ia o le whane la kai po wheo mo e ka ku. La kai kau ku ainga rau sa whai mai naua. Naua whakura whane ngai. Ia mkau whai kai ka ku mu. Kai ka ku mu. Kau au po ko ingo iangi. Le ai so fia e siri ron nei. Vai o sa vali ka fani au whanau lo kumoni. Alo, au kai moro ko whasa i ni yasu. Uia e leua, ka mo fo lu fomor ka ko mukia. Ula vai ana kongo mora ko whane ainga. Yo whane ko longo man mangingo. Ya, mangingo al whaukanga kua vale. Whea ngai lawar ka paau e whafkai lau ko mukia. Ya, lau whafkai kua vau. Whai musuor ka ko mu. Ngaua, makuone, a feiva se lau i vanua. O mbori mai maa e rofo e uro. A mai rora ia ka ko ai. Kau kene koe ai. Ua ko nua e whai ngārwa. Ar kalarem kua vai whai so ka ko u. Mo rengi lua aina. Me no lo kua. Me no hau stanga kore aina. Lo kua largi mar ka ko uro. E se kai. Ya, ka ko whenai ni koe ngā runga ngā geo le whiaf. O mau whakalai kua wau kene koe a sāle, o ngā sami lea. Wauarea ko manga, whawkai whai au roku. Whawkai whai au roku. O lere ngā ge ngā ke asa fua i rau roku, ke asu. Kau whai aku o waia, le le mauro wanu. E rau o siri meaua, fua i mai. Lau se kari ako rungu. A maka mai whai ngā roko riewa yasu. Sua ko o au ma ka ko mu. Au ngā sāna pōma ki ngā. Ko lea iase whana ke li pungi inga. Ngā rowhai au roko. E kupu a mea iau rima. Ange ki roka ukua ngā runga le se rua. Au le. E kupu mea i. Mau aingo le kua. E wha mau mi le kua. Le whakalei ma kua. Au ka karo wha mugia ko manga papa ma. Unga rua. Ka ko ai ka whanalakai masalani. Awhkai kena o maria ko whae ka ko uma sila. Mea o whaia o ngoro waro ya stani. Pawar karo alo whai ngarua ngaro whaua. O mea lau wha roro i uso a whai au. A me se uso makua ya nua usala. Ya whawhkai kena mo nge yasu. Wha mamugia lea koe mea o ka pena. Ka ko ngō. Whawhkai lea rofo. Ro ale o sui lau ko whae. Ke whamoe e se maisi mea, e on mau ruoro ko whingaro ia ko manga mor ka ko ngofu. Ne whawhkai ka ko ngō ia, ia na nei, ko whuanga sa ka pena mo nei asu. Ia, ka ko mō perwha arwhanga, o bea loko kele, su ia whainga, ku maua whaavaro ka ko ngōra ko koe rea kua mra ngā ruenga. Ia, a o rei whai ua ko manga, wai ko ai na ka pena nei ka ko horo, ia ko whaumareo ko mea inai. No mau ka wha murubore pe a mai or ka kuaso e re kau o ngā kua o ea o koe iho ma sangi fo i ka kume kukino. Ia, mōrou soi fua papa. Ia, ia o a mga ia o e suamara. E kua le aina. Ia, wawai le ri, wawai le maumara arfa sinonga mo oira sine. Ando taru te mo oe ma whanau. Ia, e mai ora ka kuwhae unne yasu. Ia, i le taro ni au no tātu. Isi mei karo au le runga. Ia, au te tele, ia, tātu tula. Whai soa
nei ai. O no whanau e tere o. Ka apere nei o mai, apere maua o ma ka ua. E o la rofa I lau fio, ma ngā ruenga. Mai, whaasilo ia I mātou le ala le nā. Vai le nā le ora whaatua mātou te whai ai me sili. Una I pēr le ora, fi au ngā, o lau e fio. Ria nei o mātou uso tonga, nā I aris moa, o le whanau, aina. Ria sia mātou au rotu, ma le mātou mawhutanga, e ngare ai lau ngā ruenga. Pai se usoa mālo, o usoa whai au, ma tina I te nei asu, e a te tala le fineri. Te mai awane I o fua, I a o mani a onga o le nei asu. Mai se le ua e le ata lei o le mawhutanga. A mawhanwhana atiri lia, le hawhine, ma le whanau. E whamanuia I fua I o whaia I nei asu, ia whai o veina. E ni mea ua, whane le lei o no mātou whai. E leo so mātou whata mala, a o mātou vai, ia o hao mai. Soa ni mai, tuku pēr o mātou I loa o lau whina ngai. Ulu ngoi mātou maneira manuia, I le mua lau whio le pua le tama. Le alo, ma le nganga sa. Amen. Mai ni whamanuia tele wei, manuia le aso le, te ria Stanley, hip, hip, hip. Whamanuia mo kumanga, whimau mo aiga, hip, ya, tira ma buas. Thank you, this boy. Love you so much.